Selam dostlar. Ben bugün Moskva bazarına geldim. Benim singlimning uluna forma olası var. Hem biz barabız oziq-tuliq sotuv yog'ini. Ana olmalay, qo'ya olmalay. Ana mana shunga shkolniy forma olasi var. Bu bitin aktualni hozir 1-sentyabrda. So'nggi kunga forma olirga deb qoldirgan diyaninglar. Bilmay qo'yan olalardir bizga. Rынок yo'qin deb biz rынокка keldik. Hozir qoraymiz. Beyalar nechga ekan-da? Shkolniy formalar umuman bormi, maktab formasi? Вот. Siz oldingizmi hali? Bizning shekilli so'nggi kunga qoldiruvchilar yo'qmi? Вот. Nasıl biz oziq-tuliq yog'ina ketamiz? Voy. Men bu bozorda yurmaganga endi. Просто menga bu yoqqa kelsam, Moskva bozoriga kirib qarab chiqayli dedilar, yo'qmikan dedilar. Вот. Shulay. Mening bu Moskva bozoriga kelmaganga, hatto yoshqina o'tib yuribmiz endi o'sha bozordan. Bek ko'pdan endi mana shkolniy formalar esanmisiz? Bizga qora tisli shkolniy forma kerak. Mana biz bir motorapayana keldik. Mana bu yigitga. Я для себя снимаю. Вы filmag'iz. Mana shu yigitga qora tisli kerak bizga, cho'rni. Bormi qoralar? Bor. Beyalar yoqinishi nechik? 3900'dan. Al, qaraq. Kiyitib qaraq, ay. 3900 и дальше. Mana shulayroq. Beyalar formamda yetarlik. Moskva bozorida mana 51 точкаga ko'ramiz biz. Siz birovgina oxiri? Birovgina. Shulaymi? Qisqasi mana kiyindiramiz bu yigitni. Qisqasi shu shunday butun yerinde de kostyum bu apanın. Kostyum shalvar mana degan. Bayasi 5000. Neçeyiz şunda. Kostyumlar dünyasında. Var ekan bizim şekilli kishilar. Qisqasi bozorga barsang da, kibitga barsang da kostyumlar yetarlik. Moskva bozorida beyalar meni ko'pga o'xshaydi. Arzon beyalar mana shu bozorning qisqan vaqtida yerga o'xshaydi. Nima deydi motor? Persiki, обалденно, Tashkentski, ay. Temlik motorik yozib qo'yalalar. Endi tag'in bir narsaga bir temlik birga ko'z tushmasmi deb hozir qarab boramiz. Buni deb qo'yamiz. Bizda bor. Birer neydi egzotiskiy. Yemli yemiş ko'rmadingiz. Türlüsü var. 45, 60. Olanda ne olur çöp? Ne olacak? Виноград берем, смотрите, какой виноград распродажи, девчонки. Життик. Келіп життик biz Moskva bozoruna oziq-tuliq sota turgan joyga yemişlar qarab yuribmiz. Lakin bizning maqsad brokkoli kabista, siyesha tushli kabista olib bizning maqsad. Mana mening ola turgan bir yerim bor. Mana ol opada gel. Здравствуйте, нам нужна капуста, брокколи. Пожалуйста, переговорите. Брокколи 120, цветная 100. Брокколи 120, цветная 100. Мы то и это возьмем. Хорошо. Ну. А как называется эта дыня у вас? Это у нас самаркандская домашняя дыня. Самаркандская домашняя дыня. Шулай базарда. Самаркандская натуральная. Базар göreceğim. Дыня вообще обалденная тоже. Shunday ağır Moskvadan yurgash bozorda sulab bo'lmay, issiq. No, tezgina olamiz, keraklarni ketamiz. Так, давай. А то я положу. Mana shunday. Bunday bir belakaynagina olamiz. Ul istab jibergagina bizga. И вот такую маленькую. А еще какая маленькая-то? Там Нам много не надо. Ну ладно. Вот. 122. Все вместе. 122 so'mga tushdi. 2 kabista. Qisqasi, temlash pishiramiz hozir qaytib. Своя есть. Mana oshig'ib olsang bozorda shulay bo'la. Mana bunda 100 so'mga da bo'lgan kabista.
Мен bir olğan жерден ияланып алам инде, ул ияланган жерден алам. Мен 80 дә булган. Әзрәк нашаракларын кайтты 50-гә дә саталар. Менә шуңа күрә базарда йөри, сатулаша алырга кирәк. Сатулашып ала белгән кешегә бик арзанга гына пакетлар тияп кайтып китәргә була. Бәяләр. Бу бәяләр кичкә төшә башлыйлар әле, кстати. Кичкә бу бәяләр арзаная. Qayсы җәмәгать базар гырли, Мәскәү базарында менә булай районнардан килеп, шулай саталар. Шаккатыш. Базарның үзенең бер атмосферасы бар инде, аның үзенең бер кызыгы бар. Базарга чыгып әйбер алу үзе бер мәзәк инде ул. Кайберләрдә ул шундый выходной ял көннәрендә, шундый якшәмбе көннәрендә чыгып, базардан азык-түлек җыеп кайту үзе бер традиция. Менә озакламый ярминкәләр башлана. Ярминкә вакытында районнардан килгән җиләк-җимеш яшелчә алу ул менә көзге традицияләрнең берсе. Базарда йөрү рәхәт, әйбәт, әмма кеше бик күп. Базарны оралап, әйләнеп, кешеләр арасыннан чыгып җитә торган түгел. Ну, без үзебезгә куйган максатка ирештек бүген. Кирәкле әйберләрне алдык. Инде хәзер китәр вакыт базардан.